If you buy you, buy Happy Father's Day. Thank you, sweetie. Thank you. Remember what's in I mean, Shamu, Yamina Mukesia. Edamasi. Enough for Eshishu. Eshishi papa. Yamia, no. Tebe, and company here. That's weekend is Jumapa. Oh, Monday. Yamia Dum, a Janmo Danama, someone who Nentiana, yes, and the Amon come Moyard. And Yana Yakin. Now, Mema Quabe, Bacansan Bonibi. Miss Weekend, the Mubwe Juma. Ah, okay, Jumana, I said Jumana, yeah, but it's a Father's Day. I don't know, making say, I fee, Yaquad this year, last year in our Father's Day, you did money a fee. Now, we had the Enra from Friday, Saturday, Sunday, a course one, a memma, and Yamode. Etienne celebrating Etienne Boma Basu now as a man, okay. Ubetrati, medical Basu, Mabwe Juma. Are you, Matty? Tia Janum, there was some no. A Janum, your momo, your bushwire celebrating. Yadamasa, Papa. I'm saying, afraid you're near Master. Oh, as a cause canny, no attention at my Father's Day, no form, but I feel dear. And Ramia messages are mignon, calls are mignon. Hey, I don't thereby. Papa, I don't the other by free solar. No, yeah, what I'm saying, Adom. Maybe Adom, me that's Abra CJ. Oh, yeah. Yami Adom now, so yeah. So. Now, Rana will one in your room. And you name it the pa. The new crazy. I am the pa. It's a baby, why at ye. Me yana enye nyum ni nyina especially gospel no yana enye ni nyina na mekọ audio mark na makọ download na so railway de na no efie da no ha ya na me kira wana sawana sister nyum eye guy nti me kọ audio mark na me download ye nti eja me tie ne kakra na unsa odu ba bi o se ba bi won ma railway home kakra wa hu ne mo fam de to no sister why de da no na metie no so OPD show no so sun ye kra enwum ne enwum a eka koma eno wo story na wutie enwum na wotie ase iti bebel me hia woda minimo nya me hia wo na oma onsa no adwuma enko na nimu ate na yekoso aso we hia gya no nyina aye happy Father's Day omom ye oma sade no yentumi nka na yemfa obi amfra sanse nyese wo share nyem nkoa na kyese wo ye gya ena nyese wo ba nkoa na kyese wo ye gya de ma gya yo no ewie mu de ewie peye eye wo responsibility sa obeteki enti the member no mo ye responsible no nyame hyiramo na omo sikamra mo nsem na de bia munya bi mfa hwefie omo ye irresponsible no so do bode enyo mo nsem sika ni nyina emfa mama no na ema no tumi fa hwe nkwada no mede manu asi nyame mane nye ho yenko de bon krata ni amen the publisher na say Ghanaian publisher na me copy 3 ho na sam na da ho no na me pese ye bomu ebiemu was let's make kidney care affordable dialysis tria every week bi a obekoso no ne bo no enya better sa enti ora gabi ochre da corner what is ansemi to just say wonim say emu odede enti nka be ya Ghana Health Service ne National Health Insurance Authority mpanifo kwan ya umbefa so na nka womu asabi womu kidney ohawa ba ho ye betimi aboa womu osikasemu famu no anka yemfa mu asafo no na no odene pa machine kura ubenya na ubenya kura no enye ba bia na ebi wo enye baabi a enti se wote ayi baabi Adom ho side achi ho no baabi a so la chi wo baabi a na wo problem wo kidney ho na wo so da dialysis so kwa ya obetu ansa no waduro no anu odin nyame boa nkra na wonya baabi kọ ekoye bia sika no enye betesa enti me hunu ye na wo se ye bo ho no moma empanifo emu odin de nenso se ebetimi aboa pa anke yenye na yentumi amoa na
wo kidney ne de ehun nya tochema bia de a ene na eye wo hawo kese na de abanti ehun sam the Ghanaian publisher the Bokrata no de aba eye anopai Dr. Mahmoud ba omiansam no so modi nkomo bebre ntimi nkomo biem Dr. Free Yakoto ene wono so file ne forms no Greek minister former wono de ono ba akua hono na odena ni kire onim sese o man yaduane sem bibia ye a amamu no anu wo buo no nti ho asem the Ghanaian publisher the Bokrata no e de abakomu na fe kokenkan ati wa east mrasho bedwani so wa power insurance policy ho ntoma e de ama ne constituency no na enye obi a eye kuokuo awodo ne kuo no adrobafo wom enkokuo awodo wo ti wa hono mo de ti wa east hono wo nyina anya so emfaso bi Ghanaian publisher the Bokrata ne de eno no kwaku ene eye wiase nyina da ye yesi wo kasafa sickle cell eno ana metie o eno ana mo obi anyinsa ne awode erade nto mu sikasam nkwa ni mu na wododo because nyinsa no ho ade na ede wakoma so metie eno metie papa mate odi ye bedu ye bebe ho so nyame hira wa na wo so ma wo ma no o ma do so mu but kwabena kwaku ni abena ye no mo miense de ene awana ayowa no mo ne aisha mo ena me ka de ama wo mo enware ye me mu do no nko akeke me hwa ho fe no nko akeke me so ye hu ye secular status no yes it's very important if he says me ye AS na bia abena so ye AS a ye career ye treat and ye de ye okay but me ye AS abena ye ASC na se ye kwawo a ubahuno no na akrana fa abena S wa be fa fia S na nti akrana koye SS ye de na to problem eno ne yempese ye behunu kra enti mesro so wohunu status nko ade a wo hia obi akwasi ehu afia na ne gye no ho a ehwa fast ne nyina ya fa ho no obi akwa check ne de ekura yen awofo ne abatan so yen take sa responsibilities wo bi an check ne ma de me ma de hye me person enti before wo mo banyini wo mo kwanyina ma chechera to wo mo trim wo ye say wo so ye nti hwese oba bema wo behia no abrabo mu sei ni sei sebe ya yemfa hawo enton kra no so efi se wo mo crisis ne be ne ya wo ya bai wo mo ntume kra na poso ene ka wo mo bo ewo mu no kwakwanya easy enti me sramo mu afei na mo ba no ene mu amaso aye dene ye ka kira mo mahunu so still mo pesa mo warrior no mesrawo enye mo money gie no enkra no problem ade wo mbefam so obi mame ensanyina wo nyina wo sickle cell no nyame animu no eden ebinya akora bi na awofo bia nim abusuo bia nim ye de ne hye dem e ma ne wuye because wo ka say ebayie ebi na wo no so nanso ye ko mu no na ye say e sickle cell enti ni nuan mo nka ye obi a check mesrawo Aisha Ibrahim ayowanom ene obi a karonom obi a sana ba relationship mu no hwese woni mu status nipa no ba wo akwa mu a hwese ono nso nim ni status ni enhwe eno de mo ware a you are good to go enti eno ne publisher ena no pay medenam abra ko ni man afi enhwe ne o mede wo ko daily guide Bokrata nim na amane ebo ha eye omampani abedi akire Alaji Dr. Mahmoud Baumia se wa hiti street no ya wasase a oye ne campaign den na wo share daily guide mani odi abayi a okopie mu ewo eye tema metropolis onom eko assignment tema east tema central tema west na ansampo no obekọ ehonom no na wadi kan akokọ ladade kotopon ya waso east sege kponkatamanso ningo pram na dan ho nyina woni delegates akosia akodi nkọmọ atse wo mu die ntia ewaso mo to aba edeba na wo bedi party nanim etu franka edema wo mo eho asem ewo delegate ne fa etoso miensa eno achi nso no MPP amanyoko na sinkonya sei ye kasa mpanyefo du ba ko na akọfa nkrata yo mo nyina ehwe so mbekwa ko gina biye na party ma delegates no ato mo so aba ne saso no party no ayi vetting committee ya wo mo eche mo ese professor Aaron Michael Kwe wono ene kwada nim anaso kodi anim ese chairman edi ama committee no and watching members ni bi so eka ho no wo mo nyina edin ewo katafa etoso miensa hei na samesebe bobo so de ama odia na ene no sa wo yi chairman a oye oda vetting committee na no na
Womo etem se panyifo mienu so bi ebeka ne ho eye owura yire feel ahren wono ye board member edema Ghana Revenue Authority ena Madam Rita asoba yire wono so eye second national vice chairperson edema party no waka ho bi womo edan chen a chairman edema finance committee lawyer Frank Davis eka ho ena Benjamin Sechere Abankwa ona ye chairman edema finance committee no lawyer Frank Davis eye chairman edema constitutional ena legal matters Lord Kome eye chairman edema organizational committee obi amoa eye chairman edema research kwasi amoa kwata eye chairman edema disciplinary committee no wono so eka ho ena hakma no usu agema wono so ebeka wono eye chairman na edema National Council of Elders no wono so ekeka no wako play a crucial role you know so ebehese vetting committee no womo nyumade nyina na ebekọ so pepepe womo ebehya say July 3rd na omawie July 6th no so ho asem ewo delegate ne fa etoso miensa edan chen so a omo echese ene no ahemfo bi a wa awin na nanom atena konya ye wa aye western of matem ni mu no e de atudwa se omanhene bi owo honom nipa bi owo honom nsem bi omo ka e de tia omanhene wo awin honom etese papa ekrampo no ne dwumadi a wodi enso ani eno achi soso no chese nioma wo ye no eyade a egu wo ho fini ade no eno so omo chese no kra bi ani sansem ni mu enti obi obeti bi bia no omo ntungu na eni nyina so wo hwe kata fatu sunsia so a amania ebo ne se nenu CJ womo se eye na courtis control no emra fofra omode aba no se no se ye be kwa court se bia obi kita India he widi bi ni ade no na ye kwa akoka se bia ye sentence onipa no so wo kwa akodaje o se kane no na emra na wo ho ne kyese ye ti o sa kwa no so a wan komukra na enye 10 years a wo kwa akoda afiase na ene no omode enchemu aba ya ekyese eye encheche dwumade bi koso ede manipa bia eye dwuma ewo ye judiciary ya temu adwuma konimu na eye omo a womo ewo bunu east ena ahafomantem ni mu ewo sunya na dwumade ne koso na eye na Narcotics Control Commission womo Act 2020 Act 1019 no ena HSS se ensakraya ba inti hyene so efama me na we no eye Professor of Sentiments Foundation, POS Foundation, and a Judicial Training Institute, and an Open Society Initiative. Ewa West Africa osiwa en wo mutu sada mo ne de ncheche dwumade no ekoye ba bia kodro ne se ya chew sa kwan no so a eno no asotwe obetumi anya ne se ye be fine o penalty of 200 to 500 penalty units I no ejira ho de ma 2400 Ghana cedis e de kosi 6000 Ghana cedis eno ena se no emra no e de abegina se ya chew se bia wabo wi bi boa ya wotwetwe bu wi bi eso ho ne ade a enye jelisem bia da bi ne mo no betumi sika ubetumi atue sika eye between 2400 Ghana cedis e de kosi 6000 Ghana cedis no ne sika ubetua e ho asem e wo daily guide ne fa etoso ensia musaka bekenkan bi dia mame abrani afia mama yen fancy a o hwa nonkron no anya agba ne santi abna ne ese o ye no